Maurice Kangume nuwaferire umwihanga rya Jordan omuri Middle East eyabiragire kushera mpiha kandi ogu yazikwe rizoba omuri Kigororo Rubindo mu district ya Mbarara. Hano mukamogu okuyagamba omuvandiri ya Yohana ati ninye muhanda n'amazima n'amagara naiza kubahumuriza kandi aha mwanya wa Maurice adehondijo muntu. Maurice ya mwiyo hamisho, Maurice ya muto mshara, Maurice ya muto mikono ya mukama. Ahabo kwa wazo mikono ya mukama noba kujecha atera tokakora ki tokagwa kandi tokahabajara tokatina. Ogu akaruga mu Uganda habiri ku mbyo kwezi ko kubanza mwaka ogu yaza kukora bwa housemaid mu ihanga rya Jordan aho abira atakahereza na myezi mukaga bito kurugera hari nyina umuhara akatandika kumuterera video call esabiti inchezi hingwire aro kumugambira ngo amushabire aha kubani benda kumuhunga. Marwes kabe nakunda sende ya sharamu ya jakanya mukama hangazo turonde nyingi atwashira mu mahanga niho yabenandero wisi zawire ati mama aka video call mama nishabira basa kumsadaka Yesu nabakunda naro nicho kutayo cyambura ko kuboriwe ngahati ngabira magezo kata yoga sima buhona abahuriro murangu abaterana kureba kibireho Maurice okutuza kumugamba ho bingi munonga mukama mumperesha n'umurongo. Ogu yagira ngo bakashimanya ya 2023 byo kwezi kwa gatanu mwaka ogu umuhara w'abakafa bitu bahika ku muzika batacengere mfe yafiremu abanyabuzare na munyanya abagire kwakira umutumbi gwacisha icyenyonye Entebbe bashobora ngo report y'abashaho ku rugumyenga rya Jordan ekabanereka ngo musicyo gwakitoburwire bwendurwe kandi abashaho ba Uganda kubagiye kucebera umutumbi bashanga gushatwirwe nendurwe tarumu ibire ryendurwe ndurwe ni retaro ndurwe niye bire nenda kumanya Maurice ayisirwe ki ubire buryo gutwa ibire buriki ukebe byona twezire tubize kwa twetamanya Maurice already niwe akwa bakusanda this sanduka cyabirarumu abirarumu zurizi arikwereka ngo niwe tubahindura kandi yijashaze kanati kutwikiremo rako postmortem munyagamba not established hatuje mineze cyayisira Maurice turi kukimanya ikuri batebikire ngo mutakozereke ngwafije Abanya-Uganda gukira abana babashimiye kubana bagendera mu company ko kumutwara nebo yino bushobozi bwo kumugara bakayina kasita kubaga babiye kunka kizibu abana bamwe bagenda batarabiro mutenderejo mukani nyenda kwebaza honorable minister wa foreign affairs Adonia Ayebare kuna muterire ntesimu immediately yakitingiraho yampesimu z'abantu bari ahera bo mu officezo nabaterera wirebo nabatero nshanga ngo cyurungi enteke bekanisa yo kureto mutumbeka yagira mu mahanda kunka ni nyenda kukamisereza ngo iki niki tukubase kuja kugamba parliament tukariye tubasa kuyamba tutabantu yagera ikizuba y'umuyanga rya yebo. Maurice Kangume aferira ha myaka 3 y'obukuru kandi yasigaberere bashatu ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.